Kanggo keluarga besar Nusai Jeneng mangga diantos. Kanggo para tamu nangan anu demen sumping, wilujeng sumping. Itu deh, kira-kira bapak hajat ibu hajat anu sayang bangetku Manawi ayam hajat diri hati ketempat aturan bapak hajat cali dina bangga barung ibu hajat bapak hajat anu bager sedih mana pun muka sangat panutan haturan nuhun hajat waktos mang bulan-bulan ibu hajat mana ya nami tanya iratan bapak hajat waktos di medan perang haturan nuhun nanging anu gelisah pada bapak hajat haturan nuhun sareng mana sadar ridho ikhlas durela aturan wilujeng tepang hoyong nepakan ya kanggo bapak Juharna oh atos pami bapak Oning nu mana Pak Oning assalamualaikum Pak Oning di sarang-sarang manci bos Didi kleng angkleng Pak Oning sakara ombak-ombakan sampurasun Pak Oning dengan dini nang bapak Oning bos Didi sama serapongan sorangan kleng angkleng bos Didi anu mana kleng abdini nang bos Didi ayah sama serapongan sorangan aturan kagak bos Didi aduh heran kacida bos Didi naon anu dinilai
tutupuran apa ini membangun nemu cembaktian resurti ilus kalian lalaki sulit ukuran sasuknya hai hantarobah deli haju mana yang tega-tega Manawi nyondong ya kanggo mas